Om Swastiastu. Kecundu malih sarang titiang guru bahasa Bali, alit-alit sarang sami rim dijejeng magenah rahina mangkin bapak daging ngician alit-alit pepelajahan indik nyurat papa nama mengaksara Bali. Alit-alit sarang sami sampun siaga makejang. Iya diastun alit-alit kantun melajah saking jero, saking puri, saking griya suang-suang, sampunang rerat manahe. Ngiring gargite manahe mangde gering kopit siang ulas puniki side metilar gelis. Tur maning iraga side melajah ring sekolahan. Ngiring alit-alit sarasami tujuan pepelajaran nyurat papa nama mengaksara Bali puniki enten siwa swantah kapertamo mangdai raga uning tata cara nyurat papa nama nganggen aksara Bali. Tujuan kaping kalih mangdai raga uning ngawigunang pasang aksara Bali ring sejeroning nyurat papa nama. Tujuan kaping 3 mangda uning alit-alit mekarya papa nama nganggen aksara Bali. Nah, sana makin miring dabang suang iraga pacang ngelanturang belajar indik nyurat papa nama me aksara Bali. Manut surat edaran Gubernur Bali, pertama manut surat edaran Gubernur Bali wenten kekalih tata cara nyurat papa nama. Manut surat edaran nomor siki warse siu 900 dasa 5 punika indik sesuratan dui aksara Latin lan aksara Bali. Ring sejeroning surat edaran puniki wenten kalih tata cara nyurat. Wenten ranah adat, wenten ranah modern. Yening ranah adat yening rago nyurat wastan pura, wastan setre, wastan Balai Banjar, wastan Pemedal, wastan Seke, sane ngandung adat. Nah, nika masuk ke ranah adat. Ugar-ugarnya nih patut iraga aksara Bali duran, beteane aksara Latin. Nika yening ranah adat. Mungkin yening ranah modern patut iraga nyurat aksara Latin duran, beteane aksara Bali. Senikan rumasuk ranah modern yening iraga nyurat wastan kantor bupati, wastan sekolah, wastan instansi, wastan dinas, wastan jalan, wastan rumah sakit, wastan hotel, wiwasane tiosan. Nika manut suratan edaran ini wau wenten kalih tata cara nggih. Wenten ranah adat, wenten ranah modern. Ranah adat aksara Bali duran, beteane aksara Latin. Ranah modern aksara Latin duran, beteane aksara Bali. Nggih, alit-alit sareng sami mungkin Bapak ngicen contoh nggih, ngicen imbe sesuratan ranah adat. Tapi contoh nih, yening rago nyurat wastan Balai Banjar. Nah, niki contoh nih, ini yang urat yang sarang-sarang nih. Balai Banjar Penake, Desa Tampak Siring. Ring duren punika patut nganggen aksara Bali. Sane betenan punika nganggen aksara Latin, niki masuk ranah adat. Aksara Bali duran, aksara Latin betenan. Makin nomor kali ranah modern. Bapak ngicen contoh, napi sane masuk ranah modern. Jadi ngerago nyurat napi wastan sekolah, wastan kantor. Umpami yang Bapak wastan sekolah SMA Negeri 1 Tampak Siring. Niki ranah modern patut aksara Latin duran,
beteana niki wau aksara Bali. Nike ranah modern. Nggih, alih-alih sarasami sampun kekalih punika nggih. Wenten ranah adat, wenten ranah modern manut surat edaran Gubernur Bali. Inggih alih-alih sarasami wenten malih mangkin napi wastane peraturan gubernur sane anyar puniki warse kalih tali plekutus. Niki ngeninen talar indik aksara Bali, bahasa lan perlindungan bahasa Bali. Miwah penggunaan bahasa Bali ring bulan bahasa Bali. Niki manut surat edaran nomor ulung dase warse kalih tali plekutus. Jadi niki yening surat peraturan gubernur kuki nenten wenten ranah adat, nenten wenten ranah modern. Yening wenten niki wantah seluwering nyurat papa nama, ya diastun nyurat papa nama kantor, papa nama sekolah, papa nama pura, papa nama Bile Banyar, nike wenang ke surat aksara Bali duram, betene aksara Latin. Niki napi peraturan gubernur sane anyar. Nah mungkin alit-alit sane angin wenten kekalih niki, wenten surat edaran, wenten peraturan gubernur. Patut alit-alit angin sane anyar. Surat peraturan gubernur nomor 12. Seluwering nyurat papa nama, wastan jalan, wastan kantor, hotel, wastan tiosan, patut aksara Bali ring luhur utawi ring dhuwur, aksara Latin ring betenan. Umpami contoh, yening rago nyurat kantor Bupati Karangasem, aksara Bali dhuwuran, betean aksara Latin. Makin contoh, yening rago nyurat wastan pura Gunung Kawi Tampak Siring. Punika patut aksara Bali dhuwuran, aksara Latin beteana. Inggih, ada tali sarasami sampun keresep ini pembelajaran yang wau aja napa nggih dumugi keresep lanturan Bapak Malikidi mangkin indik tapi wastane indik irago nyurat papa nama punika ngangge aksara Bali patut napi ngurat tiang uger pasang aksara yening irago nyurat wastan jalan, wastan kantor utawi wastan sekolah keangkat ada gadag ring tengahing. Napi angyang napi negesin kruna nika nggih. Talar yening nyurat aksara ancam utawi singkatan punika patut keapit cari sekali nyurat SMA nika patut keapit cari siki. Talar kangkat yening nyurat wastan jalan kangkat ada gadan ring tengah. Nggih, alit-alit sarasami kadi punika Bapak Side lagi ingin pembelajaran rahinane mangkin indik nyurat papa nama maksara Bali. Dumugi wenten pikenoh nyane mangkin dulu salit-alite indayang napi wastan melatih latihan nyurat ring jero ring grieu suang-suang coba rerah mangkin wastan pura wastan Bale Banyar genah alit-alit ngoyong coba surat ngangen ugar-ugar sane uningayang Bapak Ibu. Inggih. Kadi punika atur titiang ring rahinane mangkin pembelajaran basa Bali dumugi wenten pikenoh nyane dumugi rahayu sareng sami sampunang kemod-kemod melajah hang dewek sira malih anggen ngajagang basa aksara Bali yening taniraga sareng sami. Nggih. Sinda Bapak untuk paramu santi. Om Santi, 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 Om.